Prije samog videa ljudi, molim vas, ostavite jedan subscribe kanal Elmo, ostavit ću vam link u opisu, obavezno se subscribeajte i daće mi reklamu. Znači, evo to prije videa, a mi se bacimo na video. Zdravo drugari, završen video na mom kanalu. Šta ćemo danas da radimo? Danas ćemo raditi care name ili pitanje i odgovor. Znači, ovo je 6. epizoda. Ako želite vidjeti još, podržite i lajkom i subscribe na moj kanal. I evo sam rekao prije videa, znači dobit ću reklamu, subscribeajte na kanal, ostavit ću link u deskripciji. Znači, obavezno se subscribeajte, on će meni napisati i dobit ćete pozdrav sljedećem klipu. Znači, danas ćemo raditi care name ili pitanja i odgovori. Imat ćemo danas samo 5 pitanja, nas je dosti, zato što baš nemam dovoljno vremena, nemam vremena, ali nemam više pitanja postavljati, imam sam 5 sam našao. I pa hajde da krenimo. Prvo pitanje glasi, imaš li brata? Imam. Da, imam. Ok, imam. Drugo pitanje glasi, hoćeš ikada snimati GTA San Andreas? Vjerojatno da hoću, znači malo s kompjuter, malo bolje. Snimit ćemo GTA San Andreas i Minecraft i sve. Znači što se može snimiti na kompjuteru. Cijeli skoro tu očekujte na kompjuteru. Treće pitanje glasi, opiši svog najboljeg druga. Pa visok je oko metari 50. Da. Ime Mohamed. Prezime Spahić. Ide sa mnom u razred. I ima 11 godina. I rođen je, znači dan je stariji od mene. On je 19. ja sam 20. augusta. Pisao sam ga. Četvrto pitanje glasi, koji ti je cilj na YouTube? Pa cilj mi je za jednu godinu dana da skupim makar 500 subscribera. A budućnost jedno 100.000 ću pokušati. Znači neću predstaviti sa snimanjem, što više i više. Znači da sam dole, sad ću polako. I zadnje pitanje glasi, omiljeni igrač iz Real Madrida. Omiljeni igrač iz Real Madrida, sad svi mislite da je Ronaldo, nije mi Ronaldo, nego nije ni Modrić, nego Karim Benzema. Karim Benzema, benzinac i da. I ništa ljudi, to je bilo to tiče epizod. Nas ste živjeli, gdje se podržite lajkom, subscribe-om na moj kanal i subscribe-om na kanal koji ću vam ostaviti u linku u deskripciji. A do tada mi se vidi. Pozdrav!